Шубашкарда шулла тінже шайынже ымырдузен шиденізімбе таврынна спортсмензіне тада візен тренерізіне числарыш. Тел болу пұр керменен жейіртірі. Спортсмензен пірледіл болса калашма чилай жүхне вұхытта жүк. Эрне уйық ешулдалықран булаган ымырдузене қадырлензе, кашне минудақ сывлықшын узылы иртерме дұрыжашы візем. Шапла тардық сангана шуды үмітсене бұрны жагіртме булат теші. Шавразы дел давра шопақ чи булдарулызин бұғынжеш. Анжақ күнда чилайышы жүк. Хыжы бірі шақсамантрада тірлі жыржыври омырдура чаваш енчисіне хүделет. Перен спортсмензен біре малалла савындарашы. Хызен результаты зімбе, кадаржев зімбе пиде чапла. Европа жайын жеде, тінже жайын жеде, пиде лайық кадардузем. Иртсе бұраган шулла спортсмензем чилай жыржывра балырна. Малданақ хылхилт мен незен спортне балыртмалла. Анастасия Мамлина Турцире болны ширемвишемеш сурдлим езенже соны ұвытса бронза медаль жінзейліні. Волдада унын тренері Анатолий Прохоров чавашин бушлыхын тавжировне тада парнине девешреш. Оксана Дьячугын веренеген Алексей Германовара Польшара иртні пәдімденжері спорда аэробикин вуннымыш езенжен чемпион болса даврынна. Кережүжізін ешінже Мария Кузнецована балартмала. Вол Германире иреклі майба кережігінзен Европа первенствинже жіндерні. Ховырдудаган сенжен вара Клавдия Афанасьева Европыран ылдын медальбе даврынна. Ширым жүхрыма чынмалдан барындарны хере Сергей Шылтуков министр Ардальон Игнатьев хыщын тебірхут Европа ұшаган чаваш спортсмені дезе балыртыры. Шак Европа жайынчы медаль маншын чыппызық шизіне. Шак ымыртыға қатырыне манын вағытса қалбуы анчақта тұрышы малды тұрнады. Кири бугане едаганзен вара харозах виже жиденio. Алексей Иванов па Анастасия Александрова Латвире иртне Европа турниренже жендерне. Елжі крайынгачи Александр Павлов вара Ирландире болны Европа кубогынже ылдын медаль жінзейліне. Жалыбы тенже спортмастер нормативный жылдардам Ирландияде в экспорт холлинде. Еврлық сен бұл жінде толчок шарвадырбелі ход, рывок, шорт му ход. Хали бар жінзем хушынте ердеген Рашен чемпионе вунза кырмыш жылда худшынман қадален. Шашка енебе иртне Европа первенствинже вара Даниил Леонидов харозах виже медаль жінзейліне. Игі ылдын ба пір кәмел. Пулдарулла Херзембек ачызене физкультура дада спорт министрі Сергей Шылтуков пызык шиден юзем жындавдуры. Очта булзанда пирін жыржыв ялавы яланақ сирін ятпа жеклендердері. Рашеги мне малашнеде тінже жайынже умырдузенже янратма оны жузунже. Егемден закрымыз шол олимп шуле, шанас келет, пирин спортсмен шак олимп вайызенже де худшынаш пүлдез жылат бар. Педем вая хурат бар шагын жине. Пирин худшынма булдараш фристайл енебе иге спортсмен, биатлон енебе Таня Акимова педем вая хумадаржать, шанбада шанас келет, травмазен болмазан, оны жу была ех пирин. Чаваш Галарым Вале Алексей Енейкин, Никита Углев.